Nandren amade muni sambur binaka na bito kuni binaka chugane sudungun binaka na red cow full cream milk powder Pacific Energy we are who you are ngoro muni tokani mic randua Rocks na buta out chumama Engo dem Iku mo bango ngono muni tokani one suit Ngono metiko one suit wala Sena matay manda kito kero betarengiko Nagapo manda ikontara chigna kina na soti kontara na noa Kini kerwa o modi binambun Oh, musuh memantau namun Kuni tata na musuh mo binaka Nak kini Kasi mata tukan ini ito ko kaya ni ni mata ini nemu isaw ni taronggo kepa ka one suit siya untar tal ngamay na suti nga untar na untar tal chungo esang sarangan nila wayaw kinindo endo na kaya nalengge endo na kaya nalengge viko ni untar siya nga na suti nga untar tu menano au biam pata chungo bale uba jacket mekin ang ubi tere chungo mata Empat tahun kawan shoot Rukun nilang taka sa chila Falis piman lang siya nga kena karon ni nomi isaw ni taro au mo nga may nito may 17 besi road kino may mo de tala maybe Siya nga ni kero rin ko no nasuto nga ontar ni ko but that's okay cleanliness is next to godliness that's it Eh, naman hindi binaka bikim ni nakab binaka ni kuha. Sige marumbukan ni kuha. Orang nonton friend Raw ko sa ni kaway ta mo ni ko say ka Kalima. kalima ni sing bas totoo sa Totoo, na totoo sa- kalima ni sing ka bikin sing marumbo ni kuha samba din tanto mga taltungan ko nambong ni be yano samba Dolo na. dite ko na grog na be solibuche so na be bonua Right. kona bisu ko ta chungo kona batawas do ta dugay din una daw Marusot siya liu man tanga beret kau na babri na liu beret kau full cream milk powder Iko siguro mo ta. Usang itu on Pacific Energy we are who you are. Bong ni kuha na bong usalan tambe kina na Navy Seal. Na bong ni sosomi na bika ya na madango membaleta no gumboro flower no gulosi lo na bika kede ado biau. Bong ni kuha robarro no chume kem no tabalengu. O Navy Seal sana tambeani. Dona Don kaya no lamani koro. Don buni lamani tambili. Na kaki ni suka. Don buni mana no lamani tutu ni raisi. Uy, Oh, matanan na bisili sa Navy Seal sana tambeni ngor kaka de tau. Gori sana kan nanu Ona mulenga deu laka. Nanu Ona mulenga. deu raka. Nanu mulenga gori Eta pana. Kenda ni Gori nanu mulenga Kenda ni tatabi bango mentali rapu-rapu nonton pun mereka kuni kila ni sana tambian Biko sabaro tambian gori sana babaro kami namena Iya rasin kela tu go. Go bosinga, o bosinga bir nando pamura na kango. Bina boleh na bito koni, pakam dotale na bito koni menembak sa ochi, nambak ingo semba de automatiko. Pacific Energy ke pakan tor puno mono pata we kiran rebin lori. Ngole Pacific Energy ke ndona sudu, mono dingi takana ta ke kemni ngone. Red cow full cream milk powder. Ano bambolo tu ni kini bi kemni nandu taleta kan andre nga matengo Iyo. kami bichi ko bi kemni na sema chuma na tonta ko Chilo, kibiki chilo. ando sema tu Australia my New Zealand Right. my America my Canada my UK na buru-buru lebungo Kan daw. sa sangan ngai pun tekian dan inda sa sema patu Iyo. na mona liba VTFM Facebook live dren nga modem Nabambulo chiko be ratu mabileko, ratu mabileko. Meu sa mbulare happy new year wan libina kan bi ngarabi ve ya bahala sai nan tenda ngamodengu. Amu wuli ka papono le we. Meu sa mbulare happy new year. sini miu sambula miau Oi miau miau sambura meu sambulare we do dendre sara no baso papono le. Wanu ni re na bi kharabi vina ha be bahala sai nan tenda ngamodengu vina ka bina ngalebu. Iya Wanu ni bina katal ngabi yodina turanga. Kung sakit ko na nga na episode do sarabatiko. Wa mimital nga Santo Peter na ngasaw. ngulunguler. Peter ngasaw. Apa ni binatal to nga Peter ngasaw. Kango belum bili lagi. Peter ngasaw. Na pumata ko sa to may kilaman na taxi. Kira-kira liga ni Begara tu no pa. Saka din taw dalata. Na baro ko man den nga mo den. Ngo pa nga nakata-kata mo ubin bunut tu. Aure den dono single centara ko tandingungo au bango ese tandingo aure den na single centara jungre pa kaili jugo mon donai pa ko baka motor dono single jugo ba lili ngon donai pa ko pala Kali misalnya. Ngo lo kali kabe iman. Abar ta kabe iman keraman to nunggu singleti ni job. Abang ko nga mo ka. Sa staba turu ka lads. Gora gyo iman tal ko na katmelore ni sir. o iman nga ko no ni win Isalay. Abar ta mo ko kimni. Abo nga ngo ko na ka medium pati ko na XL. yung mona size na ko yung XL tua. De besi na ka ke bukan do na ka kero kerebet kitu na mbakingo. Kan vale bu tadingo. May usah ruti nga na ngungungu. Sen me tup mo tanga pa dilay. Siyang kuha. Kuha. Go. Along kay balalata li. kuno mbedi tadi ngini ba chuko na kena kalele do tu kuni nga mai na kor kuno mbedi ono ko kalele ya kanjibu kanina silai
ko sa tulo juga na sabi to nang Iya. Me na mo cari kini bira na sar Sangai, ko. already ko ni beta juga na kemu kalelai. Iya. Ang kuasa ro tadi ko sa ambitay tumboy tol na ko na tadi mo. Ti me na mo gumita me sung bira na biya apply mai. Ni mula bina pala mo bing Ya, tapi kok masih hamban nih. Tawad sarangan nandre nga mo din ko lebiso to kanang sigili. Sigili ko ni. Sa sarangan do na sigili che dito ko nando na ipako. Nindo na lalangan ni pala menakor. Begitu manda kata-kata nan raki. Ako pamandot na kiro. Gusto siyaw. Nandre nga mo din ko na beto ko ni binakatsukan ni sudong ko binaka na red cow full cream milk powder Pacific Energy. We are who you are. One suit. Isang bulu binakatali, nandre nga mo din ko, and beto ko ni binakatsukan ni sudong ko binaka na sudong namba doon ko na red cow full cream milk powder. Oucha. Kaya kemari nga nando wa ko lori na namu chukuna lori kon repeta ko chungori my friend. Iya. Ero ube we kani binaka. Kadir Kene ngun ni bensin ni namba doon na nondo penua. Right. Pacific Energy, we are who you are. Iya to ore tal mantra beka ba buli sarma ira wata ngone ba rita kana minister ni buli Iya. aseri rondro na Fiji year 8 examination result provisional result. Ko sa release may nanoa na ikabani sigini pulo January ntampe na bitorongo raute ni tinikadi wana undolu walu sanga bulu kabanang wana Sandi na. 19,084 students Iyo. set for the examination ni laura na percentage ni pasi 67% Oh, pass rate na mbaki sawoti Right. ni vendu dutai tagi bata kena 2022 is 62%. Oh, naka. Mena on sa bulu karon percent tumbu nga bakalele ya Iyo. 67% pass rate beke mni nangone buli kalasi walu. Apa nih dibina kebikin Berta na sama? biya rimak na rikaw. Oh, gor. Sa Total tungikir. sa chikota na na fi, na fi. Gor. Kana kada saw. The process to apply for recount Right. will be at a cost of $5 Done. and remarking at 25 per subject. Yeah. Wow! Iyo. Teka po may nasingan na no, may ba ito so mula sige Kulo so. mo, gor man na ministry. Iya. Yes, ngay. Tol singa po nasingan na kena soli kaya Right. baka nakata na rimak sa recounting. Ina kena isaw sa ati ko ya. $5. Kaya baka mengo may makatigital baka binaka na Ni pepe. recount Iyo. ni $5 ni rimaking Ni so. Rosang kalima per subject. Iya, Iyo. po subject. Ya, wai. Ya, beke muni na itumtumbu ke baka ni sanganin dua bata kena result ni lubemu Iyo. chiku Sa sa social sa baka tatal nga mana Ministry of Education ke baka ko kata me recount kita me willi kita laman tapan tuan nama ka ke lubemu go sanganin dua bata kena maka tongo na kena songo ningo ke raw ni willi telemanda iko na so may $5. Dolo na. Kaya alam mo ni tol singa po nasingan ko. Ke baka ko kata me remarking na pepe nangko nangone ko nangone o kurung busar nga nakara wato Iyo. pa na O, binakata me- o binakata me makata kita laman tanong na pepe Iyo. remarking talya iko na so may $25 Right. per subject. Ya. Tapi kemudian na ngone buli ni barong cuma na kabina ni korong ada na kikusa na kelas walu na baki mo wako ko saram mo banditi ko mo pasi bale teme kotal ni ba mo bitake na me sumo tal cuma na fi me recount se me sumo tal na fi na ken na loretal na mo result mo banditi ko na baki mo o eu rota no kelas walu o eu pasi na makabina se do no Kuna remarking ko pati kina rikaw ko sige kabungan Iyo. ko. Saya to mga dorti ko. Siya kita kina ngon sa kalas walo mikina wala tel na takabang ko Ya mo sa tapos singa kana kuita. sake mo makangame sa kukwensar nga. se kajin saram Sangat linggay rikaw, sangat linggay remarking. Iya, so na itong tumutong ko na singin do apa kaya kay na makarawa tulubian na binakata may remark tali, binakata may rikaw na tal na kaya maka iya no mo na fee, iko na soma. Kito sa parita ka na recount Iya. $5, pati kaya na remarking Right. $25 per subject. Baka nuni pinakabike mo ni nangoni buli Iya. ni sa may rawatan na mo ni betarongi. Beke mo ni talaga nangoni buli kalasi walu. Iko sanga ni rawatan na mo betarongi. Kuni oray di ko sum. kwa Ke kenta talaga na tumbu-tumbu. Kakuha mo kan doon, yung daw bendu tay taki lube mo, kaya nang doon talaga nangoni. O kung nangoni, endu-endu yung lube mo, endu-endu. Akan doa. Endu iko na ready lube mo, chuko iko na kila, chuko na daba, non kaukawa. Na Right. daba, pinakakinokwa. Ko sarang nga mo raw support ko. Kaya pa ko ready chuko nangoni ko, ko sinipin na kanon na kanibuli na classroom. O ko yung doon nangoni daw gitorak. Raw support ko.
Bulia nona but. Toko ni ko na buno kete lengi tora ka bikinan. Dia la la kon dona gauna. En na nona iburu-buru ni bula en kauti ko en dona no contract ngola sari palangi en ngi tora ka binga. Kenda mendavingko mana beka roter na lubenda na robi terongi semani dava sedava merka kuni labuti verso na bosa mena mera raili resumu kena. Bakaya long palong kangkata. Bakaya long kangkata ko lubengu pinak balem sar na kai ko saromata en viterengo kero kita kero na support te ki kuchinga. Iko na singin raw bokon doni kompeta ka. Mo baka tutu bota te kira wendo na buani apolo kenan do na buani ngwa. On ngwa wa ngwa chingo ya apolo na apolo. Na kako bondo ni tobola ke baka sa baka endo na kami din do na apolo na lube mo na beka rawata. Monga ibindu tita ka bato tiken do na buani ngwa. Wero ndindui. Support te ki lube mo chuka na beka todo sar na bossa ni bi baka long kangkata ki kana bossa binaka todo ko. Mona todo chukuma and basing sama kono ni binaka talabang do bito mo ngoni buni ni sa Peter ngochi and class 8 keke mo ni talaga ngoni buni ni sa rawata no mo ni Peter sa kono ni binaka taltunga tobola tale esa kan kene da tabang ko ni sa sin rawata ko kere na talabati kita oro ni tambe tala nem pakingo Dono binaka pakkan ni binaka andre nga mo deng and bito kono binaka ni sudung ni binaka na red cow full cream milk powder Pacific Energy we are who you are. Ni sambulu binaka talengon nan rende kamu dengu ena bito kono binaka chugani sudungu binaka na red cow full cream milk powder Pacific Energy we are who you are na banu ni binaka keto vital no chukana kabina ni ko na bungon rambulan ngoni buli non kala swalu ka bang bimbi mera ngaravi ka rananu mi ore ngoni buli no manya bakingo kila ndona katana ngoro de chubi kemrna biokani dona kana bini ngoni lalai sar da wirtu ngona kortorang madango isu Kero do pas me kende me dona kana no gundo manir chugo. Era ngoni mibi. Au sin sani madale debe si Mike klara au sin ka bada na non ri sulu senga na baba au bataronga chugo ibe madana non ra bubale. Kla o keto sabanga mas chugo na biokani. Ke ba kai go kila en dona lubemu dona bungomu sen dona kamu ngon lalai ra tawiri tu betoni. Sakere sakam bimbi. Nimbo me sukobira. Nimbo me revira. Kakani lingara biru tu mantanga iwale. Sa tamu nomrorai. Kero awachi ko manandor bono ni ngunyang kono tanang kono ngai tarun kini view. Serta pernah puna. Era sis chuku me kini mai tawo ni nangoni. Era sama iwa bo kitu ngara sambe sena lius kini nonor bale. Au ngai tu kuna ngamo ngono nanggu soni tarung ko raw sala. Kona loloma ko ndundur merto rede chuku nangoni ko mai loloma ni nono bale. Esayali. Right. Sa tau chuku beru sono bosa lele ngone lele ulu kau sangna ke muyanga. Sora matanggal boso ka nangaw na ni na lolo masara iko mbito bango biko ndon na karitoa ndon na kakana binaka ke TV na rumu binaka kato no ko sule chukua ke baka senga na loloma be kwena ngone ngo o kwena mbito na bali Right. kambimbi na loloma Iyo. ke baka o sule to do biko na kata le to do ko no buru gendro sanga ni lomani kwa o tabata kena kunyon rukani kurumbu ini na tola panangone gor na katumbo mai bale me duri tumbo me pangkara na lolomo gor ko na kunye sar ngabira no na crowd korwa bu chungi taw aure dan don ngau na lolomo go bebe lechini kalima baka nangone na ya sani ko na village singa ko na ka playground ya paklele ko to ka aure dan ni musika ndone mbuli manrai mongai baka sam ta lechin kalima nangone go Martuga musu don bulman. bilo mana na to ko ISIS Iyo. Asis ratu musuka na manrai dola sanggai birlo mana buru-buru lo mana ISIS sanggai ratu musu bala lain nangwan nama ngade buliman merot na cinkelim mongai rede kana non rabilo mani sini dona bi bala sini dona bi mba rakana marot kana pisla lai ke ratu bala lai ke nan dona Kono lomongan sa eli kono loloma ya ko ali cukup mi bale metau cukup bir nangone na bosa binaka na bosa ni bibaka longa gata ke loloma mengai cukup bir ana bising o nangone ngori ko na sangan ni robondua ni na el tambe ken ka itu kun sarani bola tambo boka bulita kan nangone na sala indi nan dundo no sabsola ni nang gasa tak menangone na tabo ko na sinro ni na lakoten meke no ko na cukup ngai bale berarti kala cukup ko na loloma ko bangara to ko na kato do ke binaka ena kunya ngame bale Saya tahu nomor tuku profita langsung. ndona beka ndona ngone kero le wasili utu betken ndona ngone. Iya. Ngone gua abu tu mitau ni taru labo. Au ngai bani bango satu ngang koni sami wasili ndor le wasili wat kero sangga mendame. Kero ngai bitolo tu betken ndor boleh lengo biar tu na. ada motor cikin nam dom musik leci Merdi ro bena na mai. Kena mic. Sa ngai tu ke bakana lili bango tu ane sare no bidu. Kur ke katus. lebo lingam ko na mic mo e baka to kaya na so malang sensitive mic
Iya, satu ko na may onda ni Bita, man ni Release man, Rilis. O Anthony Vitam be waran kilandro ka. O tung chung ko bigana nang experience ki. Irerira talaga biyo nililito kaya. Sa Que sa singan sentimo, right? Que suwe mo la, kumain ka sa tungo. Sa single eti saranga lili bonon dono iba kun dono Sa la dito ko na nga ngonen ko, kero sa gaman ni Bita lo tarun ko adoro ni Bey, matal tatu mo kono ni rabu neta butu mekina. Man ni kero Bita to sa ang gitarun ka. Alam ba kana po ni sama itu kinabango. Gitu no ko ya. Nio non nana sa bago titale sa sindolo maniko. Iya, sana. O non tata bungo o tia ang gitarun mabikin no muta. Ang gay warta mo ko non ta sa tipo main na bunan di barutak. Ang gay tuno ko ya usana ngonon ko sa asis tunganggo o pangkaratungan ng gumbul. E baka ulibili lulubutal na napakamadal. Asa na guys, so bikeda sa kanya doon na numatu. Lako na koro lako ka yenda sinikila na laban din na nabuna non rameda wiriti ko nangon ko itaw. Eder tuno tampan ni social welfare, tampan ni visa na lutu talanga sa involve sa leko mo ngoni kau les tali no bale. Ratu ko saranga ratu limbiji ko no mani bale. Ene singa nga kataraba. Ong ngoni nga igore di ko tali tawon. Ko nga eu tukuno chiko na lolo mamai bale. E saya li chiko. Veir no ngoni ko. Nanonda kawai kana gena nonda lolo mandino keda ni tumbu. Mentalo manira sanga na lubete. Kaya kaya sanga ira na sanga ro ira na biutu chunga mai tau ni balatan na lolo mea ira kunia sanga pa non ra wa begitu nga pa friends. Ko nga ko ni talo ni man rai utu kunia. Donen buli man rai. Chini kali man ngon ro to bi wasita ka. Ro tu kana sanga pa pinakan dongan ni buli man rai. Sa bak samtang to nang uno ami sister to itaon. Woi, Au bikam ro kang gutte ko nang bilimbar. Kami panggaro no gutai no man taon ngo isu kami panggaro ko gay bu kay ken bir nang bilimbar to ya ken do sarne di Paula. Kami Paula membita pa tol no nambar. Na bono nang gusi silingor na siwol ke ngor. Tarnger na lalangon ni taon ngor kelo benak. Au sangel le si vale, on gay kilan na lolo ma tu ngai vale. Asem bolo ken maram na tinangu sangel kera na tinangu biau. I Paula. O kera kera o sem bolo tingo me chigo manda ngai vale. O sangel le su vale. No ko no ke disi singo i kemne na biokan. Yo babu ni binaka ni rauni le su vale. La bulo sange baru takana kalo bikenda. Baru takana bubale. Rada bulo santa mitu kina. Ronga da bikemuni na biokan ni chingori. Daka le lebu se daka la yo ni ngaraba chingna singni kwa. Da babu ni binaka ko bi baru te chigi vale na. nan red nga mo de mo repito ko Na bole. ni sudu mo binaka na red cow full cream milk powder. Baka binaka tal chunga be Pacific Energy. We are who you are. ya kami chicken singa mo rumbu ni kuwa naika Ni ko kalima ni singa. kalima ni singa ni bulan Januari. Para na boli bula. Sa vivi chiko na ngauno go samba di kita na ngai tombo tombo ngani murisan na di kalimang law chunga tama sa uchi telo Januari samba sa tala bulu Februari na kabi ni singa bo rombu ni kuwa ele borando bo to kango na mbongi ni ve ya no ya no nguni ngona na be sui na be solibuchi Right. sa bola ka chiko na buli sa kalima sa be solibuchi Okay. sa kalima ni singa ni kuwa ka 29 sana tega bukin nono buli ko nongon dambe chingore sam Una mole mai pukul ka mera. kuani ngale start bangono buli se wara itu ni baba se wara itu na bank singa buki lulu talanga na madomengo kona $200 Gor. na back to school assistant kona sulian na matintu sana payout making Oh, malaka. ana singa buki lulu ana madomengo Sa song talma na application. asong makao sa tal kona payout Uy. Awa tua, oleh sini sudibe. au sin sudu mena korro satu Saya oleh sini sudibe nyambakin ko. embaki ko sa getibu un don lebu saranga na wong lele butu ngo mono ngara ban lamane embaki ko ngo satu kuno bi kemro ya Matemata na mambagi lima sang bulu. Mai ko ker. o nungu Beta kan musing sudu, kita mi kitola kan. o nungu dorbu Mamita na kakek. nungu dorbu embaki nungu tulak tu nungu dorbu embaki lima sang bulu nungu elder sa no chon ko sa to yo ta ko no bu bale bu Oh, wana. embaki ngo sana pa mau chukuna December Oh, 20 okay. sama ni na satu kuno kota satu cost cutting nama embaki boleh na kaya to sa satu kuno misalnya sana tak apa tengah nono pa mau non terus sana itu apa na embaki ana 5 saiba Wana usar nga samong ko nga pa kan dua. pati ke nunggu ya talanga ko bulu chukuri subagram Iya. iyo ko sana embaki chini ko no talanga embaki Oh, samong sar ker. to udah kapat kedanga Kero san lem sen ke demis. asa dua ngana patu tolu na man Pa kan dua. Eka pernah nitakin anda na kamu ting? meta mulu kita kabe ada apa kaya wala to Hello? kalau ko kaya raw ni kitungin nan dari kamu deh ko ada perlu tak kabe so ko di bakla salah kunin raw
ya kau kamu ron sure cenderung lain tam besar kami pernah stop cable. Enak kok tinicor nih. Apa di pinang kecil? Iyo, napa di Sama pinang kecil? bilang se sure cukup se enam sure cerong atau serang buru-buru. Iya, mundi Sembra ko bakana ro. Siyempre mga na February. Naso mga di ba? Mo ko bakana ro na bed. Siyempre, nakan yung magsaw. Iya, oke, bina bale bu. Oi ba. Punya Ay, wacho tiningaw na morong wadi ko tal mo tukon bito na bet makawango. Kan yang bagi sawo cimbita lebe meta siri. Yang bagi ngo ken terus ana baru bed donang gitu ndur bed lim nondul. Gori. Meta metu sa kini sing mantani so mo ko tuira. Ya na babu binak na biokani na numa tamana talangan nimbulo sa pano ni mikenda chiku ni salori tal tunga may na variant ni COVID-19. Kabu. Sa ker Maka mana ni varian? Tuh kamu teman-teman na berian? Ya, tunang kangkaro ni chiku ba tamurital tunga manta na bi laway so na rona mita na sabot binak chiku na linga ya na bika me ba salta ke sur tamba nimbula me baka na nguna rangoleni kini na kor me winu semi bi. Eh, semi oi nungo. Oh, rongo. Ngon don ital na membalet na dol nanda manua. Iya. Sa arno bagaimana itu tuku di sana tarikin tati na COVID-19 sali weran rumah na londa. Sara bidi dia kinalo ni koro sara bango yo kenta minta salut. Iya. Kenta minta sabah mato te kenta kana kan dia nakakana ron baleta. Minta nakaku ni bulia. Na be na stoa. Baleta ni sana binakatikina nakad ni dula. Nakabasa leo mena matentu. Ko na buro kana lawan ni dula. Okay. Kaya kay sindu be dula. Ena bakan rendre taki nanonang karabi ena be tambani matentu. So nakanangan reba enan rendre sabango yo kenta minta lut. Ngo salah kami ngo nangon ni temo. Ko ni dula sabu no take so na be tiko. Ko ni dula ngo na temo. Taka kusara ni bamuri na kang ngo sakad system. Ni nanonong gay dula kinagori. Ngo resana tu yang ngom. Salah kami bango. Salah tu yang ngom ngo cik. Kala baksan ta nangon na lang mikina ko. Na lewu na kan vital na temo ngo. Na COVID betul kena idur. Iya na COVID kena idola. Bau kina. Iya enan nonta be koro. Kenta kilatungan indo tarin nonta kata tarin de mumita. Tarin kirkiruam onge mota. Iya na COVID-19 no ka ando tani vale le ngata kinanda kai. Katu na kinanda kai indo tarin kina no kata vale nga bango yandrim. Alau tener tu na kan lingani bengarabi. Bakana korongo. Orto le bengarabi kina manir tu sambong koso. Sangga mani bukan tata beturan ni na koro kataraba. Rongoga. Kemu tonton ngai karabi ni. Mata kalilai. Mata. Pasandon. Arto maningol arto limo arto lingani bengarabi tampan nimbula. Ortu limo di ortu nanis. Arto limo tan arto bayin arto ilili. Ay, ta motaro kina mo. Ono nom dertu mo na korom daling unyang ko na. Sa mo tango. Sa gaila orto sa mata kalilai. Sarla ko nerling karabi sanggai tarot ti orto naling ni bengarabi tampan nimbula. Ay, ibembe kero rambuni war saranggai menlori minam buningoni. Baletan ni matengo e kawita itu bale bonam buningoni baletan ni atek tagir tu wale. Ele burala ngati ko baletan ambuni bulu sa ulau rake. Right. Angela ore mi bango. Iyo sanga bet kan ambuni salo remai. E ruangan ambuni ngone. E rawian. Erung kay tu ibe. Amani bangkare ya. Raw le bangkare non raw di bali. Oro na birai ban ngori bangu. Oro na birai ban. Aro sa bangkarai royal. Ko na italo ni ndona dolo ni bonua. Aro bangkare royal. Tu ni raw ngor raw tali tu na bale bakor. Do bangkara. Tali na bale bakor royal. Oi, meksik tak na puno ni Saniroro. Ani bang ko na puno ni Saniroro. E royal. Ngai kinda la sa ro momento na kay ngoro tungo. Ngoro tundo na boto ni bali. Ata baru tak tu. Raw itu. Oro na na lobang. Ono nom deruta limbe jugur kuni bal. Au sa raw lang ngamay ro sa may tarong. Ya tapan raw rin baka atin ber sa rumbuy sa. Ya tabilan ka. Atu kuna senga. Kero rin baka sa kangur. Nalaba. Nakando ko tu bengor. Artu sa tarong orto na lini bengar. Nalaba. Senga. Umbelata ni ro batu ro nanda kai pa na bango. Ro tu non ro baka sama. Ingkur na 666. Kuah sarang indo e mana kangor na 666. Na numero ng tonto ki bango. Na tatu tegi ke tol no. Nikila tu ngorau. O kana kani kata-kata mo mita. Enda umbi mai kiri-kiri wanda. Kani COVID-19 ne bana yendremu. Akila sar tu ngorau sengai. E ubina kata na bulo to mundo. Kangor na 666. Turang akhir barang masalah dapat lagi nanti dengan kamu. Karena ya kami di Singapura rumbukan ikon. Kali mana sih di pulau Chandra di mana tadi boleh menanam ni betul kon cumain sahaja matalen dua talan mata. Nindre dengan kamu tengok. Napa beri benar tu boleh bu? Na sudu ngunu benar kena red cow full cream milk powder. Pacific Energy. We are who you are. Mek kalau ngata cukup nanam ni moni mata. Kalau ngata. Dan kayak mai soto talan nindre dengan kamu tengok. Moni ti di mata mengo. Ni pokoknya tengok benar kan ni sama. Nam ni tokai ni micro. Rocks na buta ouch mama. Dems kakaya. Kalau ngata ni mo